neza tubahaye ikaze ku rubuga rwacu rwa Kigali Life Official, aho ushobora kubona imari zitandukanye zigurishwa muri Kigali. Kuri uyu munsi tukuzana imari 10 zihendutse ushobora kugura kuri uyu munsi. Imari ya mbere ni TV ifite inches 24, ikaba ari Start X, ikaba igurishwa 70,000. Ayo mafaranga akaba ari aya nyuma. Imari ya kabiri tugufitiye ibitanda byiza bibiri bya Ribuyu bifite size y'140 ku 190 cm, bikaba bigurishwa kimwe ku 100,000, bikaba biherereye i Kanombe ku Gasaraba. Imari ya gatatu tukuzaniye ni imodoka mu bwoko bwa Toyota Corolla aka Macho Yine, yakozwe mu mwaka w'2000, ikaba ari manuel, ikaba ishaka aya nyuma 5,200,000, ikaba iherereye Kimironko. Imari ya kane twakuzaniye uyu munsi ni imodoka ihendutse cyane yo mu bwoko bwa Toyota Noah automatic, ikaba yarakozwe mu mwaka w'2005, ikaba ishaka amafaranga 5,100,000 ya nyuma. Iyi modoka ikunze kuba iboneka mu mujyi. Imari ya gatanu ni computer laptop HP Envy i7, ikaba ifite gigabyte 16 za RAM, ikaba ifite gigabyte 512 za SSD, ikaba ari touch screen, ikaba ari 360 convertible, ikaba ari generation ya 7, ikaba igurishwa amafaranga 350 aya nyuma, ikaba iherereye Kimironko. Ikindi twakubwira kuri iyi computer niko ushobora kuyihina ukaba wayikoresha nka tablet. Imari ya gatandatu tukuzana uyu munsi ni Toyota RAV4 ya 2010 automatic, ikodeshwa 350 ku kwezi. Iyi modoka ikaba iboneka mu mujyi. Imari ya kane twakuzana uyu munsi ni intebe za Kwire zaturutse i Burayi, zifite imyanya 5, zikaba zigurishwa 600,000. Ayo mafaranga akaba ariyo ya nyuma, zikaba ziherereye i Remera. Tukuzane nanone papi zo mu bwoko bwa Maltese, zikaba imwe igurishwa 300,000. Tukakubwira yuko iki giciro kiri hasi cyane ujyanyije nuko bisanzwe. Imari ya cyenda tukuzane ni Toyota Alex automatic 2001, ikaba ikodeshwa 450 ku kwezi. Iyi modoka wayisanga i Remera ku Gisimenti. Imari ya 10 tukuzaniye ni micro-onde igurishwa 55,000, ikaba iherereye Kabeza. Niba wifuza kuzaza umenya imari zihendutse ku isoko, ugakora subscribe kuri channel yacu, maze ukajya umenya imari twashyizeho buri munsi. Niba ukeneye kugura, kugurisha cyangwa gukodesha, waduhamagara kuri nimero ya 0835155900, cyangwa ugasura urubuga rwacu rwa www.kigaliLife.channel.rw, maze ukabona imari zitandukanye zigurishwa. Wakoze cyane kudusura uyu munsi. Bye.